Wala ke budak kuala, ojo kuala from the old covenant to new covenant. Allah ada new covenant. Nama ada kata kami nak cakap Quran yang sama saja. Ini, awak tanya. Kenapa tu kita boleh cakap dulu? So yang kita kau bila kau tahu cakap aja. You know mungkin yang cakap begini, you yang cakap begini, you yang no kita, no kita. Ngai dah tak kira apa, sebab tu cakap dulu. Ojo kau kaya kaya. Ia juga cakap sebab tu, amero, ojo wele nak. Amero bela ojo. Ini malu tu. Jadi kau pakai orang cinta dia lagi tu itu. Bila orang wajib, kalau kau minum jangan cek. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibrah, oni orang abobo, aku cipu jangan cek. Enti, ye care kalat eleko ajo kope kame kutuko wandi koskin. Kalau tidak Daudi be. Kai winyu nuango bangatin. Kuri bedu kede tepi. Otika jeng. Yang kau tahu dah, Yosua mengaji, kau tahu bangalika mebodo, bayamu kien, mere kopikom, mengaji. Haleluya, amin. Yosua ina bilang pada do titi ngai, ikin Musa. Yo kau aja itu ceri dua meter dua di kanan. Yo kau turun kanan ni, dar sahabat tu lojo. Lo bang abe, nanda kau, alok kau turun lebih. Ye tu indoti. Jogo teko dagi woro cinta bato, jogo teko weka, utawa jadi betul le weka ko le ariam dino riamo jo. Uno be Babilonia to tero jo. Roma to tero paka tina yar mulino ki morla ye. Ina teki ko teri due mesi la di Yerusalem, oro che io sto loco tan ni nai nangara che due tiri ko ya ye lo jo che woro tal ju. Haleluya. Amen. Oko do kono mino jenga je. Sabato to, ye jenga je bino en Yesu. Ya rumere na do wana, otacho ki dan tacho be de Sunday. If Christians touch the year of Jesus Christ, 7 days are not Christians. Today I'm telling you. If Christians never change some like in the Christian, you go put it in your yard. Aliado me you yard. I get your way you yard. Don't teach your law you yard. Don't find you yard. When the door is open for all, I can put that another liado here. Hallelujah. Amen. That doesn't look at the book so long as you believe in Jesus. Eternal life do Mary. Sabato avenajo yabe kai lego kai timoti inegu fodijo. Itedu lu jem sabiti. Pieti meta bato wa deli mo komaj. Itedu lu. Kwe kopolonjo. Hallelujah. Amen. Legion Mary. Legion Mary. Legion Maria. Itiekad. Aku kalau jangan ayam mungkin dicekkan, kau dapat ini kini wikong kau ni karau dah tekba. Legion Mary, ni legion. Oh, waktu Bible ini ni juagi. Ayah, Thomas, Mark chapter 5 verse 8. For he was saying to him, come out of the man, you unclean spirit. And Jesus asked him, what is your name? He replied, my name is Legion, for we are many. Hallelujah. Amen. Dino Yesu kita betul tengok lo katune kau yang makin ke apa moro. Ayeru yo songo kali dua mo kami Legion leko mari do ko wek ne wigi go abu jogo lika de una ligu no. Ditene wani nam punu kwa. Loni di computer che guarda io ti mangio il tuo Legion ti mere mano. Io vi chiari no. O ma ko jogo. Jogi tolikan, jogi jadi ko ma ko gi men Legion adi ko do ko Legion mari io do pe wadi tolikan do kare di tolikan no poi mege. Hallelujah. Amen. Ile do ke Legion luo. Jogi ka wala le awu kuma. E uno che di yamu jalo di ka. Aku berkumpul jodoh ini. Coba kalau lihat, sedang ketua makan ringan be mau Legion Maria. Lanjut minggu jam berapa sih? Kau nyuruh katunya kalau mau
Iko jato de gini. Oke te ko makelu ngari ko pakidija. Ino be hakwanya ya. Hey la lubanga. Hallelujah. Amen. Deju Maria polo ko be ribiru. Ajo ngotu ko bino depo ide. Hallelujah. Amen. Roman Catholic, Papa Meleju Maria, Papa Melisa Maria. Edo mano terno million. You take the person, you Uganda can. You take the person that malo. Robert, 47% Catholic, Roman Catholic. Il y a tous les Uganda da pure Roman. Il y a Kenya da Roman. Con Roma io la bacca non rompe, c'è prova, quindi ora solo. O mio chavo che le giochi pacca tu no iliel. Io uso bejo chata nati. Bejo puro che nati. Bejo io puro che nati, io chata nati. Poco chiama. Di Roma io chata. Io chata. Quando non sente, me lego tipo mere, non è tipo il rasta qua. Non veniva dove, la club alla tigno. La club alla lo tipo mere, e o cabra per, o mio dai per, ti metti mo cavolo, romane o di cuo. Tiro ko yam ko anyu fete ko mo tiro chiate da lu jolo we ke mi metti mi lo va fete o jo wani rumani ko chiamo che ne jo faka tuni a test Hallelujah amen tukaka yama be wachagia choa hii tabu wa Bible ameya mabe ko kwanyo sete me la ko me jo to me lo ko ba la ko ba gi ananyo ka yamu be tijeni ale mini dio di ko ina mi ar cha wodo iti mo iber ka bela be iti mi raj yana pulisto ko ko mi no ya tiro ati ma tuto do ili do to no ito iber malo ito i raj ai li ado ko tegi morati yo ka di korari tabu mogo me mi ko chogo chato jogi ke timo gi mogo Omonaya sana yamo kile uni. Sasa likieke the Bible likipirki kengi. Kwanya be kon Bible. Yes. Ina Bible be kuma mni. Ina lu anga yabe wano bila yabo wangu. Doli ayikire wu. Doli tonikia ula ndi toro neno. Ina la doli tokolo nyamye. Ina mbi di yomo yamuni. Ngati manu bilo yamuni. Bible na mogo me kuma mji. Euda ne kwara yito be Yesu manu be dini de ma Kristo. Euda ne jolly man ne Roman Catholic. Ametien ta joka me chaka ke de liele buti ye. Kabe na wajo mana abidu dolo ke de tianga tiel. Dia so me ye. Ni tabu ni. Ye do ko tabu na mo me do ye. Yogo da watibe, ogo itabu, ogo ni itabu no tanjiri tanyape, mi dini de piokede, ogo no kogo no tomiare, mema tolik. Wadu yuto kalerbe, lo mama tolik pati de mi dini na pa. Asobe koso. Kai teke le Bible me kumamri. Otikiamo le robe princess. Chocha mechi hogo Bible lo yamo. Ojo. Uyuto. Ye ka ojo itabo yuti tabu no. Be man malu. Okay. Idele. From money to the one.
Imo fogiamo lo besande lo. Ame ko Francis na ulo telo. Ko no yu na ju ame yo ya bo internet ya do ti ulo very YouTube. We are no ka so ko na internet. Amo watching here. Dilo choko, idini de pati tilamon, bo mi do kelo jo karachiel. Catholic. Mam do kelo gido Bible gini. Na ngo bala ya nga uya tio ni mano ngola bisango ye. Omi na ga ya bi se ko muna ulo kardo mu ke de ko no. Yes. Hallelujah. Amen. Tiemi to donando il giuro pasta idonyo program. So, some Pentecostal churches aweka teni gina doko idie doko ti mobala jobe Galatians. So maber con Galatians chapter 3 verse 1 to 3. Galatians. Mingunu ngai ko logo bin ko porune iber kita kame ko guro kede Kristo ikon musalaba weka penyo kaman kene be bine wuro no tipo pien ora etemo no kita nei swil mito ara bo pien winyu no ejiri di ikon ye mamone be minguna dikini chiel ora ke aro kere tipo nado mam imit no jiko kere kom. Hallelujah. Amen. So tiene que descansar mogo da mejun. Adoko doko bala kanta be Galatian. Ikiako iper. Na doko. Ipara doki wekoluba. Ikiako kede jun. Na doki tiru tiko kede kom. Kanisan go igo. Anado ko pudi omo isilamu ngolo Germany. Kanisan gi. Dovrò di tegno a Cristo. Cristo ya we kuri champion mo yalo kede jogi. Acts of the Apostles chapter 15 verse 29. Man de saba beso mero le. That's also your homework. Oka ya be biya kan ke de Bible, biya kan ke de Quran, that one ya mo kan di di ke de Americano. Hallelujah. Amen. Ike iberi, ite do ko tie ko ira. Ene we yo giriba. No la yambe do log no kari lo yu ko do log kari do kisilamu ido nyo do wora la pie ni iwinyo ogo pie mo kelango yo tela mo ko pie mo kelango mi dinin anga yogi akeli ye koku David me pie ji ko kisilamu lo be lo kara wora la le ante ke yo tela mo goda le ko mo mo nyine pie no yambe iya gudu oposi ko pamala bi opi fetu da moy ibini da ida gudu kede musa ya bure kede yone na ka ko kele ya mo jigi kan no riaru ngene be hino no be. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yo kele na jogi da peko yogi dire interreligious council si project iti la murio te de pokunegi na di ko ke to asia manji kuro interreligious council oribo jugo de kata kika paton oberedano Islamu mubaje na to bero vai to bero ajbi to me Catholic mo ko project no project be benyo mi ngani no project ko ti kata mogo yo yere ko wora la ti tete. Hallelujah. Who the police Galatians will be with you. Wewe nani ko genobe binamina jo kumam miangkop karubanga kiber. Dako binamina tatamokop karubanga kede nya emere bedu yoyot. Kitabu not kanyape iwie kanyape kami tinin terede yo kedegi. En kame pin ko chako loko. Di oko boboda loko itabun tomia re. Kame kanisa me katolika tiyo kede. Kame ko luongo be. Deuterocanonical. Hallelujah. Yogo Bible olokone wa Bible
wale wanonge no selbe ko palo bangalia mo medo itabu not kanye piwie kanye pamei ngeo ke na ngodi so mauda mano dio ko wadi ka wadi kitabe opni ngaro medo ke danga taro kwanyo obino medo chani wiye so Revelation chapter 22 verse 18-19 jana mejo adoko na ko itabu na jaro wodo. Read it. What you mean? Aku nyaro jodele kame winyo kope imura ime itabunoni pe. Nama tamoro medo kop moro ye. Rubanga bino medo ne tian kame kotatamo itabunoni. Doko kanga tamoro okwanyo gimoro kikup kame komura itabunoni. Rubanga bino kwanyo inirka ngat nono kiyat mekwo kede kipomba kacil kame kotatamo itabunoni. Hallelujah. Amen. Itolikan Iromayon gi dikodo komedi tabun gi Tobit, Yudit, Esita Gurik, Makabi Achiel, Makabi Mare, Rieko, Sira, Baruk. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ineno komi Romayon gi Ijobo mitagi dog jogi teti mo business gi kene kono una yamo ni dona na tie mula wiye yo mio nying me catholic wo kene ngao chake ange where is the church history? It is there. I am tawando wa tedi breke jeba kete jame de nying me catholic wo benyo do Roma to donye benyo I Roma yo no donyo Jerusalem dia una Roma bedo capital city me Italy abaka wiye tek kuno bala baka mebu kanda kuno bala mutebia mara mutesa bila pori ye ko yima na Uganda longi ye ko donyo fakilo brema oko e ko donyo faka Jerusalem e ko mano Jerusalem e ko ne ko jokia mulo ngere fa ura ya blood war ne ko jo Yesu Kristo ye tekelo jo karachel benado unian woro lo banga itwero one we as a Roman because you are under our regime you are coming you want to ko karachel ko lo ngere universal with the blood get the tete omio nado yuyo be nado yo kwanyo e report me Rome dilo kotero amio kompanyo e report bi Jerusalem okodo ko bo Rome dilo ngalo jo be nado papa udo buto Rome wano wango chogere mera wanga dio era do yero ke papa itoli kan yo konno la mako chogere me ngatoto dano lo lungo benyo ajo ko yero jo tela I bible kamo yero jo tela o yero ko wango chogo medano anga ba yami jo lego di tunya chila kotelo jo Romans nano rompie pugo wilo botani di bei badme dilo ngalo jogi di bei badme didi dadi ti Uganda Roman yamde Roman Catholic dido gi lelo ye wani tabu no watoti dido itu pomi du kuri kene kene pomi lelo kidi du kuri pomi kene tabu na lia tunya lubango weye rompe de ngata ngapi lele ne wajme atoti di pe pal which yes ini pore me ahora ini pore yes ini pore me ahora yes we ini bede yonga yokateni kede kwa ini bede yonga yokateni kede kwa ini pore me ahora yes we ini bede yonga yokateni kede kwa hallelujah Amen. neno tami Romayo neno tami Romayo ai enan jogi liado gida karado jo Kristo piendo lem jo wana tujene ge jiri jo liya yei wana waralo banga tielo do pinyo bible do ko pak lo banga liya mo kono ne e karamore de no in lew ko maki na signing bible ni okay the bible ni
taken a parchment to Rotary Catholic Diocese, Office of the Bishop. Approval for printing the Kuman Bible was granted by Reverend Right